mwamu nelivero totigenda mwamu noma sana ote banga tigeto mwamu na gendo kikiga nelivero nalitora agenda atambe ingoma ni nini ilikusumbua sana ukaandika hii wimbo by the way kitu bana yanchandete nabo ko twale bintu bya ne bya gotyo bwatira kinyoko bo muntu getata bwati ona igwete nkiyori atwarete gento ndabuati ona gotema yanyinjire getaranyare gose nakorutense gose morengane lakini byo ju munguru nali korali omukani atogweti morero atogweti by the way enda mwemwejega aboniga yarure norengo ruchisa mukiri tokorukanga ne chama shinani boniga enda mwemwejega yakiri bono bakasa abasani no nyene kabisa aye kwana gutwara clash no musani onde gose kwana gutwara agantu getega gusumbwa no musani onde njenanya guchukia onde bwens ntuo mwana na utoko mwana saa inye twatora some corriding to corride yake igo mambi nje na evire gose ntuo mwana tenye kokobeka moyo maebeka lakini chinimete atukuagi hakuna shida hapo nye kwanye beka moyo imena ebieka right lakini abasani baroko nyoro monta bwate egendo giturukanga ne clutch for the longest time monta kwangete ay kwana gutwara musani getega okonyoranga kidogo mtu anakuchukia turbure kwana experience yetu bnek njena ya utwara muntu buno yeti muchukie for free onde naro no kwangae ono umbaro umeto koma muntu kutaho jago taini kwangete lakini for balina verrange nabo maybe 1 to 3 mbaro bara biwe design geto koro muntu oyo nje neranga neretira kinta tatake to interview nere mono tatake muswana ne zaidi ona abuno bokororera muntu ni kama tanga netima gose nanchukiete design gete yes sir kwanya kwebutora kwana na chama goro wake kwekanya kwa vera tambe right we sana experience yao yo korega pamoja na Nzumi Cradle by the way na kia ngina ndani kwa nyorete Nzumi Cradle Nzumi muso chao toka nje binyoro muso cho emesi yo kongontaga we koreta ekwembe sana ono no tora mu muso cho gari kingo soka nera dokolio mutura mu para gari wewe ni watu wa pamoja huko muso cho ngomoteyono ile ni boy wa nyumbani ngamode kitora mo igange tutakorere gasire tumayene yanga tora advice abakusi kidogo tukate abono tukatoreta idea kitora atia bagusi tupate batigenda mwa muko sembate muko igwake tora anchana ke buna bagusi tora go sento ko skemot ekro buna gwa korega sigaboniga pamoja na Nzumi one thing I boniga buna J Palma wasomire kro waze Nzumi buna musaningire kekega Nzumi nali so supportive odora kira sama tukotimie tina kiarengera nae more na radio kabuna unategete ko chess shida ni gani by the way shida hote na wazi brocha kitawende gotwa but tara mwa gochigwato gerete na manyeseki bina what is am secret ya gwataga kanyete ama gotwa gosinenga kiya chitaraika ninga kichitaraika lakini watch project na ato soon situno mwe mazuri alright we sana gaiga ugakorega sikuru gututigenda mwamune gasinere ntangani by the way mwa korete pamoja na MC Kudu na kikumbre ntena MC Kudu mugacho gukorega siyo kuduere mulige dio mutandango amate sokora abunkai ande nonde binyoro nyiro te mwagerete butuko sana amate naga ni mambitorore go sentu merane to mbekere vasi ngoma getera agandi nje tuwa ti magoso ndi ashto kumerana ndaste utoro umerane kutatika mu agosto ante sama mbina wakirishire omuntu myagantangani studio likongo mutanganira agantangani studio ya na nganyite ganga yore amate wona achire gaikari toikaransalie mensa tokarike mestari biye tokatia tora rosaro si binde cha kopika cha mapema iwe bya bible ndoko bisemeli mono waline bintu bya bara on any time tocha gote na ndi ya biro sena ki to biro rosaro si tobika cha mapema right so ilikuwa very easy konyorana na Kudu na ilikuwa very easy konyorana na igakurukonga na Nzumi Cradle again tekemo ekero go combine Kudu pamoja na Nzumi Cradle kendo kiwa somiro kurwa sebale ay bono mna J Palma wakorega sina Kudu wakorega sina Nzumi Cradle at the same time wana basani bale bagwe toma sana na barombo wate project yabe kurukunga bono nkuragira tole nguragira bale kubibuli nguragira bale again tekemo gwasomire kurubu nase bale asenge cyane umusani kwa rego chaka okanyora Kudu wagotanganirite studio umuntu already wero siri brand kigwasomete kurwa sare yende kita na somete lieta ragere tuko soto ara malingo so jigo chukyo mundu ke so ango mundu ko bayoli ikoro okobera ali so mo disrespect ono mundu na somete ne babunare ne bayikora asare na bwato yani
omoyo lio ego support chikwa request regento na ready gokonya na ndaga twaro moyo akatangani studio gali twakore gasi no moyo yomo apart from gokore gasi no moyo yomo aga support ngoma kunie yae igasoka isko orojine nere ngoma yana ya gerete ngoma J Palma na liskoga. That was the first song, by the way. Wakorete ikoma kokorali gasi ska and at least yakangeli etanga make sense okaba bono J Palma mwenye kaba boys wa kuhandle bono igakora kuanga nere J Palma boys wa kuhandle kabwa ni bracket boys wa kuhandle una handle nini by the way muchando noro gwatenda joando wanso mai kuma yangi kwano jeti nyara masaji tano utoro muchando muchando mwatoro weni ibo ngonya ngono weni ibo ni gimega ali atani kwa kuna gonya weni gwate banga boys wa kuhandle boys wa kuhandle ebe sote tem kuma yana awira handle dia issue umeto boys wa kuhandle anything bono nyingi kuhandle keregento bono muchando weni ibo na bongo te na bongo kwa erike chiyoko ligeni ibo igone erike chiyoko ngantari soko of course na handle ile issue nyawa chake kwa nyoleni ibo ogotero kungali tukonda mukoretega pamoja n'umugoro kurunganere egesusu Pixolanics na ndo kurungali tukonda kwe omanye ngakira gorogento kekega nakwabire musubati ona okogosera agosete bubi sana yogotero kurigete kutega onega siembo murandi zikare orongekekendred narocha Friday okorokunganere kone itwaje framinaje rabona iganyomete mukabande bona gatanga bwanje ni butali kuchikoirorera aya bono ngoyo kokosere tabakari tukora kwe ko bono njoyo ngosere tatali mukabande ko stali muntu bande girlfriend ngeka korete bose twange kurunge kika ani enaro chingana kisi ikire bono ni nyangi to gwende kupanga kuna to kucha gokora igo yani egerore botuko orochenga wiza no matching squad once over the dressing code ningo sigetera ngora dress biyaga ali wono mete nyangi abiri tukogete kabisa wono ke ikire njerali mayakoboka nyori sinde yani na senta pangete dreaming na very sikopye bintu bya salikire umuntu akote nje yani aste tora konyane boni si keire bono yeginte kiganchanda sana ngati aliko kego nchande gati gande mekuge kuana iskago senkeruo moyo nkamote irit konda kwe timbua timo chando ne ondu wensinere na moabeire amanye tori free timbua tikirachi nere bi yunga kiki yarenge like 5 months ago igege nteke njuzi gia kobera ne gia juzi tu akai mechando ne mengeza ni bonika sayi musubati oye karago otegrangura kurigiale bado utakate mekuri zonae omotebinga bado stack timeti ngote maro of course kondigi lakini ngakia kondigi na nche bono mete chinse chitimbwati awole busy sai na very busy sana sai bono timbwati inse jina bonda replan ya next week alright we are otomira mess reply next week moteo na alinge busy kidogo nikopoa nitakutafuta baadaye na bombo kwenu kumutafuta baadaye the one next month advice kyo rawa sai bali boni kaba ko tegrete kende karo nyorenge situation muni ekro ya moberere akwimiki gitambo kiro kire kibasa maokai haya to ira gitambo kiro kebe go setu goita go siko koraki go siko ito mondo agenda tamba sura ebieka oikaranzoro onitago ni esi miyo koli mipi oyefungera nyumba abu beroro otegerere igoswe nora gukoboka unya goko nyara gutera ni ora tera ni otere nyumba abu gukora beke chorus kabisa entingu zaidi onyora umehila at least nande to nyara kunyo to nyora buya bulia gakoreire inyoko gosere nyoro bubi pakengoli njugo ja kunyoro buya kwika kingo muri nande bono inyoko gose nyoro bubi pakengoli na rio lebera isi topic neto bwata rero nere buya gutwale namba yexio televia juna bego ikera bono mucha goswa status mocha konyere bintu mwakorire yachira abepi ngocha goso status okonyera mangana mwakore ya berobe na bokonyora ni post ire we picha mwarengamo omute na kwa debere thank you at least kwa kumnipost kwa deba thank you bona whatever siku moja nikikuwa free ndakuja nikusalimia na kwa tebanga karibu sana kama ndio karibu kawe karibu inyora litanga ni karibu kwa kamoire one bintu byasalekire amagana asalekire anyway J Palma ngoyo by the way J Palma in Albert kurmosocho
na bako choba na bako ndo Albert gali nyomba lakini abange bamate jeba ne yanka na boko ya Albert ningo wanza mbamu maito bamete Palma boys wako handle binyoro ni maita ko handle jino umetumia sana ni kama una handle kila kitu yes bora kuna ka issue kidogo hivi na kando mbio asikwe kakubwa sana ndio kuangeta safari yiga yo muziki na so far so good na kiro cheche nchira boniga echenchine nene sana music nye chakati 3 years ago ono ni miaka 3 in the industry ndo jitelimbe mono ndo challenge njiro inkenge lakini challenge ibe lazima tuwezikwe kwa industry lazima ujue utaface hizo challenges. One thing muziki yiga kwa somiri ngire keke somiri ngente tangani usikue na chuki na mtu yeyote hapa nje hata kama ni fan hata kama ni msanii to hosero nde kwenzi junabora kani mambi na role goja kugweti maybe na bokwale gosokie song na bali goja goshikero monte tal goja goikera no lia ikera na bora nyoro ko support ri somewhere pono to hosero monto ko beti ali fan yago ko siti atstaye murachi ko umerana ya to hosero nde kwenzi. Right, we sana gaiga. Karokore no muziki ogusi boniga J Palma gusi music gusi industry. Out of 10 boniganga yo kunyobeka. Out of 10 sahi nere 8 out of 10. 8 out of 10. Yeah. Improvement ke ya make was improvement neli upcoming wanakuja vizuri sana au na wako nyoro muntu na upcoming ne ko tel ko tangania sogeti but kwa hit more than bunali ko chako hikoba umanye kanire amako sokyo ko teruko. Right, we sana gaiga. Takitorigere kamera yege kwa nyirigere swali lyongere chiburigiye kabisa. Aya. Ndobwate boniga achiband chinyinge sana go sintobwate bangwana bakuboterana. Tobwate Dinox ya Zid pamoja na mwingine anaitwa Kesta Boy. Ntobwate mwisi wo Kioma. Ntobwate na Zibaro. Abumbabere, si ndio? Chibandi chiga ibere. Mariko twara libagari batabanga bone bandi ya mone ntindi zaidi kubwe ndongera na gani. Sparo no Kioma ne chibali. Sparo no Kioma ne chibali. Bali ni kichombaya. Kichombaya. One thing was omirukuru asibalengere kekega. Ngende kitangani. Wako hard working mwaso kiria ngoma ni very easy koye market they are marketable like in a work market yes song yako yeah. At the same time egrogori yaboni gagusi kwano kwa approach kirokendo musani gaige kero kwa approach ru musani ujo iga akore ne collabo kabisa kana tebanganche na J Palma no nanya go face that challenge umontanka ni collabo lakini kuna ile kiwa ama kuna zile vitu anaweza sema zianarika zikuwe kwa hiyo collabo but okora chikobera ni kame ngochira ko ba costed tigabono ndas kamega ake nje inge kiwange ki of course ndete yonanya ko buli collabo ankani ngoita bano tesa na goto so studio sa dito ende studio gete audito ko video gete reiga na iga karote mo waka chisabu chi video yakwa ngote ngobere costed whereby lazima obe costed umeko sokinere wara ira na mega kidogo hapa sasa ndio watu mimi kama msanii siwezi piga hustle sababu mimi napiga muziki luku napiga safi ukiniona town oranyorango kurande mjengo itakuwa ni aibu sana hapa sasa ni baigangi ora batevi ai abona ndaba tenkole liere bakwira nanse piju music yondete yora go support nyitoko chaka ibieka we support urije besa yago oso studio record yo shoot video yago uma komanya you hustle in your industry etio kanyo montage ngaire ndo kurusibe soko record ngayo go chirusi lazima ochirigi uma osoke hotel yale kutoka ngaje Palma sai simsani je Palma ngekuwa nafanya nini sai niko na kazi mingi hapa nje ningekuwa nafanya niko na my own business nimejiembrace mimi mwenyewe na si moja si mbili bona boni sakoro music yenkire ngende nimbo ata sengo genda ndirusie besa ngire nyomba wata soko ndo rusie besa nimbe dasema mara ngakire ntomire ngo 200 yao mote saga nya umubekire 500 atembea mwana right inapendeza kweli hapa sasa ndio basi kule kurugushwa hata banga wasanii kazi wanafanya ni nzuri sana na napenda kazi yao kabisa na ningekuwa na uwezo wa kuwapatia hata support ningekuwa na wasukuma ni kina nani mmoja ni Fenabi no mtumia sana ngo chingo mchengo ngo nswachiro moyo kocha bado ve stand ali mobe bado mbiale yega singi yao korane ngo ningia ninyachete muziki oguzio sokire basani bagusi bakore chikolabo na basani ko kutoka ukambani kutoka ukalenjin kutoka masaini pale ni chikolabo ni chinyinge aje pale matina ragoso kaisko karokeni ngie nini na kuzuia asinge joro chika collabo kuna uwezo umefanya na Pixolanix umefanya na Kudu umefanya na Nzumi kuna yenye tuna launch umefanya na Sparo inki nini kina kuzuia ndege tangani charity begins at home
to ga no go Nairobi bakomanye sino nditayo kumaite egente getangani digami no bakomanye bonsi e compound mi no nyomba omanye ngana kindo bwa domo sani nyomba koro abeke nyoro ba okomanya oso ko gende bono gusion sie komanye umago soka isko ngendo kikira garodi no musani collabo monto gwa approach ri ataka timu tufanye kazi Alex Mbogo gwa approach ri gege ni material gili anaona ile kanisa ndiyo lakini amekuwa approach anataka mfanye kazi ngikira garo muri ne collabo njeti ngoli na monto korabo egente getangani juere no muntu una njinere na atagete that support yenye ningetaka maybe kutoka kwake usasu muntu mungao wono ndiwe soraje tene koraba atete tinkonyara kumuri na gosemo tit kora gente gete gera mu expense jena mu disa wa yakente rit kole ready tonto kole koraba ye to se studio to soke hotero junte ting expense umuntu we bagere angange osate oyo andebeti chibese gete bakantali gocha wikera yaratigana nere so we uangalizo vitu zingine wewe siangalizo vitu zingine kare ready nye kakanite studio na bonje kwenda mubeke reverse ogotero gosoke utaramwa gukora ne video director gasi one thing you consider utarakora ne gasi ngire keke lazima ngozi denga sikia okora chigasi ara korre ibere isato nchiti chechi maya komwe gasi batebrenga chi video producer chi nyinge sana gosichi producer chi nyinge sometimes ngo korore nere audio oegimelia hiyo kitu kama wewe imekuface aya tindanyoro endo bunekyo kina korero gotero ngote nabo one week ko irango tumiru ngonya wetani maybe one week yuko so abere na koro gutanga njanya go chance ngigeko grab sania mabande naona wana complain sana nikiingia mtandaoni pale naona wanasema eti mara nimefanya kazi na producer fulani kazi hajatoka mara nimefanya kazi na msanii fulani kazi hajatoka ngigeko gerege ntubuneke kiabo maybe egento ndateme go juna nya ko ngia nya konyora manyi iteration yeye egento ndateme go teba maybe kuna ile agreement wali agree utanipia pesa fulani maybe akamwenu nso akamotirit ko gocha konge video onge chichinde mayo ko video one kaikero yo maybe atete video yae tara kana beselia kwenda kuwakana bona uyaleta kisungu mkuti kidogo Chiranere County kerokende serikali ya county yodile mangana na art sports na mangana no muziki ya kwede support ndeos bado tindanyora support kuneyo nise konyora muneye moiga na bongo tukamande nyasambia mono studio nere yegore tugalia stadium gali ya kwa J Records atingi kwa nyigwete na nyigwete kwana gotaro lakini nanya kuikoro nini kinakuzuia singe jona bolize msanii wa maga tege getalia gateunga kora mateti namba agonjo kaka nini kinakuzuia na iwe na igweto musana roche torra akole rugo ono nkara bado njo musani ngise kogenda bado same gento ngonyora ono nkara kuna acha nifika huko narego kuboringa aboni ganda murangiria ekolabo chibesa nchira kwa kani atingiri chibuli kwa lirule ili tindi ko sabese ndionse ro sabese ndionse kwana kogenda show kero kende lirugo perform ore stage gorobono ni J Palma oikenga boy wa ku handle na ku handle mistari yegenda sekochi experience yo kitu njanya ko angalia tu hivi abonje nonko kani juu concentrate bate kuma yankingo tera abono no nganjete ya abono nganjete atwanje tiringa abakora ya abono nganjete ushenda show nyimwe show sijaenda show but umwaka oro ndagenda show but for the previous nagachire chisho wabanga ikankanyora abora agende show over used ama gusito genia netin korwor uyankarora tikebe show ya gupangeta ebieka na beko make sense ili origeti umusano kwa moteni bwate show ndi touch tu akeiga naiga na beko baraisi so are you planning gupange show ya gabe kama na Pixelanics yani buna mokole tamatera manga iganige susu paka bono Pixelanics ya chiro motuka iga oyino muntu mya sana are you planning go bange show una J Palma bwe ko manyene ase bono tindapanga lakini goikero mutinyo nane buno gochigosoiga na bondaga niko panga chisho ibere isatu goikero mutinyo nane katikati yeni nini na kuzuia katikati tora liebesa at least ngakike goika no bwate fego ko iresho ne bwate fego ko iresho kabisa ikira gara to kende show yo musani wo jutarante gostin tange tin vaito gostinda ye Italian ndio ase posta gosebije yani de ase posta waitire gali musocho kwanyore nzumi na bwate show gali monaka na zengia ndali support na bongo suoro nye na maite itina bwate show lakini ni maite na bwate show na ntumete posta alafu Italian ndio lakini ngete gali nyole ne gendrete abun kumbi ngende express ujumato jikoli moto ujumato na kibangete umwako yiga utaraera nimpangete koreta chingoma inye ya 18
chiane ibere chikorabo ibere whereby saye yani ne ready yemo single ne korabe yemo ne ready so ntete ndaye latest era kama tuko mago decide single ngobeka gose ne collab no musani ole maiga bado gose it's a new brand yo musani it's a new brand musani onde new brand in town so hiyo ni kitu mpya itakuwa inakuja from there igabo chikolabo nchiro watabanga no bangete show show na ronde to expect show tukago chakrumo tinyonane tuchago expect J Palma na bate show iskoga right we sana kile tokona kusuka sio taratibu mwancho motegerege chachurukire merongo ndo chiga nene chinsa nkiande chabona maragoba chitaika to bwatene chinga sana ile tokore kurwa semeje gaboni ko montara kurangirire inde monyara ko bangana show naki red card yage gosoma red card ngikinali gose naki red card yage gosoma okay ase show kunangalia show ya yo host lazima nge 20,000 my watch 20,000 cash matigana ya cash matigana my watch or emerongevere chioka my kondor umana kondor minus that tiganda andole bintu byane nyomba nebo yo ku handle na kiroke no boni ko musani ko kuri mukore collab zutala launch kasi yenyi musanaro kuri boni ko mufanye collab mpige gumzo yango 2 3 atakupataje akinipata naweza nitafuta kwa 07 68 77 14 90 ine namba yangu tumia all platforms namba yeste ilikuwa nyesomiro mate kino lele no yori kulika taralika 07 68 77 14 90 kira kuliria sayo na kupata raisi na bakonyora ante unaganitie na nje tingonyara ko disappoint right we sana gaiga boni go mwako juga ekro kuligira boni gaga tiyo sana bali bakuru ni upcoming mbara boni go right credit sai upcoming mbia bagocha abasani bali bagukira bonekera twatigire baro twatigire ntondi twatigire ba maboila twatigire gose nitrogen bari bono babire twatigire babo gose oxygen twatigire hydrogen twatigire potassium boni gabana mbale bagosuka kurunse na ukurire gwate bangu mwana uyiganyore bwana ngumo gwatoko bakoro rigo kurigire kina vina kusimbia bagotira tali mo isimo bembia gotira bya sana andito nabaganira nyore support ko make sense umwese ngumbiye ngoma kwa kambia yanapiga ngoma poa sana asante sana ndoche kaya kwa ngene kana Dennis amekusalimia sana abatebega shukrani ngia Dickson nguni mata anasema kazi unafanya iko fit kabisa ndoche kaya kwa mirimo basi kurugali nyari bali masabali yanyo kwa tabapia yuko ndani kazi yako ni nzuri ndoche kale ni murago tabega shukrani ngia gaiga nara ukuru ngene estanyabo kwa tabega shukrani ngia otieno kurukero kana sema kazi iko sawa na ande naro tabega gatote social media handles chiago na ande rudia ndio tukutafute bono social media na muko nikibuna J Palma J P okobeka J space single J alafu weke space P A L M A H make sure wakure na AH Sweet T ngoyo umwanchi new in town umwanchi ngoyo kwa rego tere libon my sweetie my ani ni ani ni my sweetie sweetie titi sweet kama nyen sweetie tigabere titi ane mega ka basakuru ororo akiro ororo akire p